Kezo iskadibala Venda fair. My only true African youth station. Purposely made for the employment. Baraku Zaipi. Vana Waliti the flamethrower, highly flammable, one of a kind. Ditch Koasa tree. Ubervande Wakasho. Rolla Venda fair. Money in this daughter. Bina TB, the coolest guy in town. Na Rolex the figures. Ngani game chinini. They were buried. Zane Panokala Venda fair. Money high namsi. Was the word Chipingai. Charichori. Hafu Bakaria Rati. Bekamush made the interview. Ibe tokucheza ngoraro atire oneha vatozivazori rivarese rotapuna parina vayini vane vori vadose ngofara chitumara zvomaramani vava nazvo ngamanda vava nazvo oneha ina musi hembe kamusondidhambori asiyopfukwa aipfukwi ngauri riva rotopora mwoyo vaswangenga vana vori vakuita zvikuya ngamanda zvinotamisa zvine zvingachinja kuchiro havo ingava such an inspiration kati yava life changing experience kavuchiro havo kavatori hembe kamusomori vasomoipfuka naro tihi yare vakori vakanzwa kasho ya Venda FM ibe vakanzwa ngazvivuya zvavamwe vaswa zvine vakuita namusina Mutsireledzi Phundulu ane pandonza kasho vatodazori una zvipiyo ubva kachimiswa kana organization yapfi Easystud udoribudza zvinhingayo one hai ndikomutanganidza Phundulu Mutsireledzi ndichikori Phundulu rikonotanganidza nepandonza kasho richikotakadodiva uri na Phundulu Mutsireledzi ndinyi ngautopfuvivadza. Mutsireledzi Phundulu ndi mwana wavo Emily navo Elliot Phundulu ndi mutu aluwa village ni ya Rukau ineva tsini na Chiramba ndi mutu oitawa secondary yawe chikoloni cha Tengwe High School ndi mutu ane adova ava muchudeni wa University of Cape Town ukuita chemical engineering ndi mwa wao wa buraru mwakani udova mwa upedza. Mutsireledzi Phundulu ndi mutu ane interested chote unadzangaliro lihulu na zwithu zwa vhubindudzi hangotofokasa fhedzi kha Easystud tutoring u ḓivha na zwine a vha khou ita zwiṅwe nga thungo. Mutsireledzi Phundulu ndi ene mulwane na muthomi wa tshiimiswa tsho no pfi Easystud tutoring ndi tshiimiswa tsho ḓisendekaho nga zwa pfunzo ndi tshiimiswa tshi thusaho matshudeni na vhaaluwa nga dzi bursary and university applications. Ri dovha ra ṋekedza online tutoring u kona u funziwa nnyi na nnyi zwi sa ambi uri u gai. Ri dovha ra rengisa dzi textbook kha dzi university dzo fhambananaho. Zwa zwino ri na university dza 7 dzine tshiimiswa tsha tsha rengisa dzi bugu hone. Ri dovha ra vha tshiimiswa tshina dzi extra classes. Ri na dzi extra classes dzine ro dzi vula na Venda Chilamba dzino khou thoma nga dzi 15 February. Kyazo mtetelezi vho ḓipfela nga dza mundevhe Phundulu Mutsireledzi ni muthango ndo bane phala Rukau ori ya tshizwiambari u interested nga maanḓa kha mafhungo a vhubindudzi sa zwe vha zwi pfa hanefhaḽa nṱha hangoto focusa vho kha Easystud tshine khambusi yo tevhelaho ri ḓo takalela u ḓivha uri ri tshi amba nga Easystud ri vha ri khou amba nga tshiimiswa ḓe tsho ḓisendekaho kha zwifhio honeha vho fuzwa uri nga nnḓa ha tshiimiswa tsha hetsho tsha Easystud hu na zwinzhi zwine ha vha uri o ḓi associate nazwo kana u khou shumana nazwo hu na zwinzhi zwi a lavhelesana nazwo honeha sa zwe nda amba Phundulu ri vhudzeni ha uri itsho tshiimiswa tsha no pfi Easystud tsho ḓisendeka kha zwifhio tshi khou ḓisela zwifhio ushaka. Ndi tshi thoma hetshi tshiimiswa tsho no pfi Easystud tutoring zwo itiswa kana zwo vhangwa nge nda tshi swika UCT nda joina tshiṅwe tshiimiswa tsho no pfi Shauco UCT tshine ndi tshiimiswa tsha u volunteer u thusa vhana vha dzi neighboring rural schools nga u vha funza maths and science. Mutsireledzi Phundulu o vha tshi vha khou funza hanefho for tshifhinga nyana. U bva hafho Mutsireledzi Phundulu o dovha a shumela khamphani mbili dza tutoring iṅwe yone ipfi Skill Up iṅwe ipfi Tatco. So kha dzi khamphani Mutsireledzi o vha tshi wana tshelede yavhuḓi fhedziha o vha a songo takala nge ho tshi ḓivha na vhathu vha no ḓa khaye vhane vha khou vha thusa vhane vho vha vha tshi balelwa u badela dzenedzo tshelede ngauri dzo vha dzi tshi ḓura. So u bva kha zwezwo Mutsireledzi o vhona uri
ndi khwine a thome tshiimiswa tshawe tshine tshi ḓo kona u swikelelwa nga nnyi na nnyi, tshine tshi ḓo kona u thusa vhathu fhethu ho fhambananaho, hu si Cape Town fhedzi mara u mona na shango ḽoṱhe, ro ḓi ya na haningei Venda hayani. Bva kha zwezwo ndi he Easystud tutoring ya thoma zwone. Easystud tutoring ya pa Cape Town i wela kha khamphani dzine dzi ofara dzi service nga mitengo ya fhasisa tshoṱhe. Kezo mthetshelesi wa la Venda FM ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwine mutsireledzi Phundulu a khou ri vhudza zwone. U khou ri vhudza uri hetshi tshiimiswa tshawe tsho ḓisedeka nga vhunzhi ha zwithu ro katela uri vhone vha funzwa vha hayani. How wonderful is that? Vhone vha funzwa vha hayani, pfunzo khou ri vha ḓela vho dzula hayani online. Zwi amba uri vha khou tou ri hei nḓila ya guda i vhe fun, i vhe nḓila ine ya vha uri i ya takadza nahone yo leluwaho, i sa bore. Kha ḓo vha khou funzwa vha hayani. Zwavhuḓi nga maanḓa zwithu. Vhathu vha rengisela dzi bugu, i khou thusa vhathu vhoṱhe, vhahulwane na vhaṱuku, vhaswa, vhalala, vhathu vhahulwane, vhafumakadzi, vhanna, mafhungo a vhuḓi nga maanḓa ayo. Ndi uri a tshi ngo exclude muthu muṅwe nga nnḓani, muṅwe na muṅwe u included nga ngomu. Zwavhuḓi nga maanḓa zwithu. Na vhone sa mthetshelesi kha vha ite mini, ndi nga ri kha vha tamele. Phundulu ḓo ri vhudza uri itshi tshiimiswa tshi tshi vha tsho thoma lini hone ho itea mini. Easystud tutoring u swika zwino i tou vha na only 4 months fhedziha. Ḓo ri vhudza uri musi ni khou shuma na vhagudiswa kana vhana vhene vha one khaedu ndi dzifhio dzine na ṱangana nadzo sa tshiimiswa kana kha honoyo mushumo na vha no khou shuma? Kha heyo 4 months ro no ḓivha na dziṅwe khaedu dzine ra ḓi ṱangana nadzo. Khaedu dzine ra ṱangana nadzo nga maanḓa ndi dzine wa wana mutshudeni kana muthu a khou thusiwa nga dzi application fhedzi a vha a tshi khou lenga u ḓisa dzi documents dzo teaho, plus ri vha ri tshi khou thusa vhathu vhanzhi nga dzi application. Zwi vha zwi khou slower down process yashu yo apuḽayela vhathu. Ri ḓi dovha ra ḓi ṱangana na khaedu musi ri tshi khou ita zwa tutoring zwo funza dzi extra lesson. Wa wana huṅwe muthu o requesta lesson a fhedza a sa bvelele nga tshifhinga tsho teaho. Zwi vha zwi khou sia riṋe ri tshi khou bva nnḓa ha schedule ngori ri ḓivha ri na vhathu vhanzhi vhane ra tea u thusana navho. Na nṋe ndi a tendelana naḽo fhungo ḽa uri tshiṅwe tshifhinga vhathu vha delaya nyana zwithu mani. Ndi amba uri muthu a khou thusiwa ngo ralo mara na ḓi wana uri u khou lenga u ḓisa zwidodombedzo zwawe kana dzi ṱhoḓea dzine dzi khou nyagea, mabambiri o teaho. Mara wana uri u khou lenga mara a khou thusiwa ngo ralo mani. Hezwo ndi u vha na mashudu wana u ḓi wana u tshi khou tou apuḽayeliwa. Mani ndi amba uri nṋe nga tshifhinga tshashu ri ngo kona u zwi wana hezwi zwithu mani. Mara ndi khou pfha uri ngomu muthu a u tou wana a fortunate ngorali a tambisa tshifhinga. Hayi mani fhedzi ndi khaedu na yeneyo. Hone na havhanoni vhane vha vha uri vha ḓa late musi o requesta dzi lesson, ndi miṅwe ya khaedu yeneyo. Mara ndi khou pfha uri konḓelani nga maanḓa mutsireledzi mandi. Hu pfhi khaedu dzi ḓa fhethu hune ha vha uri khou shumiwa ndi hune ha ḓa dzi khaedu. Mara fhedzi ni fanela imedzana nadzo ni vha tou nyama mutsireledzi. Ndi hezwo zwine nda nga tou amba. Mara mutsireledzi khou takalela u ḓivha vho uri mutsireledzi Phundulu kha tshiimiswa tshawe kana na kha sia ḽa vhutshilo o no swikelela na fhaḽa hune a khou tama u swikelela hone up to so far. Easystud ndi tshiimiswa tshine tshi tou vha na 4 months fhedzi u swika zwino. Ndi tshiimiswa tshine ro no ḓi bveledza zwithu zwo no vhonala, ro no ḓi bva na kha mimagazini ya Cape Town zwine zwi ḓi pfhala zwi zwithu zwavhuḓi. Ro no ḓi wana na dzi contacts na dzi khamphani dzo fhambananaho dzine hopefully ri ḓo shumisana roṱhe. Ndi khamphani ine zwa zwino ri khou ḓi collaborate na department ya engineering ya UCT. Ri ḓo vha ri khou collaborate u ita dzi event hanefha dzine ro ḓa ri khou dzi fara dzo thusa vhathu roṱhe na vha UCT. Ndi nga si tou amba uri ro no kona u swikelela zwoṱhe zwine ra khou ṱoḓa ngauri zwa zwino ri khou wanala kha yunivesithi dza 7. Honeha ri kha ḓi ṱoḓa u mona shango ḽoṱhe uri kone u wanala fhethu ho fhambananaho kha yunivesithi dzoṱhe, u bva afho ri kone u jampela
na kha dzi community dzo fhambananaho. Zwa zwino Easystud ina dzi tutor dzo registriwaho dza 32. Ri kha ḓi ṱoḓa tutor nnzhi uri ri kone u shuma zwavhuḓi kha area dzo fhambananaho, u kona u thusalea vhathu. So arali hu na vhathu vhane vha interested u apply, maybe u vha khou thusa vhathu nga dzi application, kana vhaṅwe vha khou funza vhathu, vhaṅwe vha vho rengisa na advertiser. There's the opportunity dzine Easystud tutoring yo dzi vula u swika zwino. Ri a thu swikelela hune ra khou ḓo vha hone, mara fhedzi nḓila ine ra vha khayo i khou ri sumba hune ra khou ya hone zwavhuḓi. Ri khou ṱoḓa u mona university dzoṱhe, ra vha na dzi tutor nnzhi u ya nga u tou ralo. Mafhungo a vhuḓisa mani, mafhungo a vhuḓisa nga maanḓa uri ene sa murangaphanḓa u khou ḓi sumbedzisa mafhungo uri a ri tou swikelela, mara nḓila ine ro i fara, gondo ḽe ra ḽi fara ḽi khou ri sumba vhuyo hune ra khou tama u swika hone. Mafhungo a vhuḓisa mafhungo a vhuḓisa nga maanḓa. Ri khou pfha uri a kwama nga maanḓa, a so touching nga maanḓa. Hone ta ri vhudza uri hone a ri khou amba nga thuso ine Easystud tutoring yo no i swikisa tshitshavhani, kana yo no thusa magudedzi mangana. Ri nga ri ho no thusa ri ya vhathu vhangana kana magudedzi mangana up to so far? Easystud tutoring i dominant nga maanḓa Cape Town na Venda, ndi hune ra vha ri khou itesa zwithu hone nga maanḓa u fhira kha dziṅwe province u swika zwino. So zwikolo zwine ro no shuma nazwo Venda ndi zwikolo zwi nga vho Thengwe, ndi zwikolo zwi nga vho Maṱavhela, vho Ratshibvumo, vho Ratshisase na dziṅwe zwinzhi ngo tou ralo. Cape Town hu ḓivha na zwikolo zwa 20 zwine ra shumisana nazwo hanefha u ya nga u tou ralo, hune ri vha ri khou kona u thusa vhana nga u vha funza, ri kona u thusa vhana nga dzi application na dzi bazari u ya nga u tou ralo. Nga yeneyi miṅwedzi mina ine Easystud yo no vha khayo u swika zwino, ro no kona u thusa vhathu vha no swika 156 nga dzi application dza bazari and university. Ro no kona u vha na vhathu vha no swika 78 vhane ro no kona u vha thusa nga dzi lesson dza online u ya nga u tou ralo. Zwi amba uri ndi tshiimiswa tshine tshi khou takuwa tshoṱhe. Hone zwino ri sathu ya kha zwiṅwe, zwino ro ima hafha ri na dzi customer dzo no swika 546 vhane vho lindela u thusiwa nga dzi bursary and university applications. Arali hu na vhathu vhane vha khou ṱoḓa dzi textbooks vha tshi ya university, na dzi vhathu vhane vha hone kha dzi university dzo fhambananaho edzi dzine ri nga kona u vha wanela bugu nga mitengo ya fhasi, vha vha vho save tshelede u fhirisa musi vho ya kha dzi bookstore kana dzi bookshop. Kyazo wa khou tou ḓipfha nga uri na Thengo wo no swika na Maṱavhela na zwiṅwe zwikolo zwa nga tsini vho no ḓi swikelela uri vho no ḓi kona u vha thusa nga u tou ralo. Vha khou zwi vhona zwino, vha khou sumbedzisa uri sa tshiimiswa hu na customer dza 500 dzine dzo lindela u thusiwa nga u aplaya magudedzini, dzi bazari na mini na zwoṱhe. Mafhungo nga saneyo ri khou pfha uri mafhungo a vhuḓisa ayo mani. Ya zwi amba zwo ri ho mushumo u nyaga u tou konḓelelwa. Vha khou pfha zwo ri vhathu ndi vhanzhi nga maanḓa vho no khou nyaga u thusiwa, mara Easystud khavho ndi maḓi maṱuku ayo. Mara ri khou pfha uri ndi mushumo wavhuḓi nga maanḓa mani, vhathu vho ḓalesa nga maanḓa Phundulu. Hone ṱhaṅwe ri vhudza uri vhathu arali vha nyaga u ni kwama vha nga ni kwama nga nḓila ḓe, ri fheni zwidodombedzwa zwa lububi lwa muyani uri arali vhathu vha nyaga u ni kwama vha tshi nyaga thuso ifhio na ifhio kha mafhungo aneyo o apply dzi bazari, kana vha nyaga dzi bugu, kana vho nyaga uri vha nga wana ga dzi video dzi dza online tutoring, vha nga ni kwama nga nḓila ḓe sa tshiimiswa kana personally. Arali hu na muthu ane a nga takalela uri kwama, nomboro dzine ra wanala khadzo ndi dzi ri 067 622 5328 067 622 5328. Ndi dzone nomboro dzine arali hu na vhathu vhane vha nga ṱoḓa uri kwama, arali vha khou ṱoḓa u apply vha tutor, arali vha khou ṱoḓa u thuswa nga dzi bursary and university application, arali vha khou ṱoḓa online tutoring,
arali vha khou ṱoḓa u attenda dzi extra class dzashu dzine ri khou dzi thoma vision hanefhaḽa tshilamba u thoma nga dzi 15 dza February vha ḓi ri kwama kha dzedzo, kana vha tshi tou vha na mbuso ya zwiṅwevho vha ḓi ri kwama hanefho. Ri dovha hafhu ra vha na Facebook account ine ipfhi Easystud tutoring. Anga vha nṋe ndo livhuwa u thetshelesiwa ndaa. kezo rikoliwa nga maanḓa mutsireledzi Phundulu tshifhinga tshawe tshi a kona u ḓa fhano nḓuni dza khasho ra kona u muvhusa mbuso dziḽa na dziḽa vho ḓi sifha zwori muthu ane vha uri u ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa. Kha vha tame kha vha vhe muthu ane a vha uri wa tamela mani ya ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwithu u thoma nḓila dza u thusa lushaka nga nḓila iṅwe na iṅwe ine a vha uri unga kona ngayo lushaka ri nyaga thuso nga maanḓa sa izwi mara ri khou ḓisa zwori ro aluwa kha shango ḽine ḽa vhori vhushayi ho ambarela nga maanḓa. Zwino muvhuso khou baleliwa tshiṅwe tshifhinga ri fanela tshi u thusa ra ḓa na dziṅwe nḓila dza mini dza u thusana sa lushaka ri fanela u humbulelana mani a ri humbulelane wa kuzwi nazwo kha ri ḓe na zwiimiswa sa vhaswa ḽiṅwe ḓuvha mudzimu ya fhindula ra wana uri khou thusa nga u tou ralo athi ri ri tshi khou livha maanḓa uri kha vha mukwame kha vha kwame vha Easystud tutoring ndi tshikhuwa vhana vha mukala ndi tshikhuwa hone hayi ri tshi khou livha nga maanḓa muthetshelesi vhone sa izwo tshipfhi mbekanyamushumo ngei vhone vha thetshelesa ipfhi mbekanyamushumo ngei vhone vha tielela ya tshiṅwe tshambi tshiralo hone hayi ri khou livha nga maanḓa vhone sa muthetshelesi ri vha funa zwone khasho ya Venda FM i vha funa nga maanḓa hone ya ri khou ri u bva hanefho no ndza khasho u bva kha quality na TB na Rolex the Vigorous ri tshi khou ri nara dza vhathu ri tshi khou ri kha ri ṱangana tshifhinga tshiḓaho nga hafu bva kha iri ya vhurathi nga ḽavhuna ḽiḓaho yo vha i tshi kha ḓivha ḽa Venda FM your only true African youth station, purposely made for the empowerment. Eri tshi khou ri nara dza vhathu vhano mukala ndau ya luna Axel below in the piano.